دمخوش تماشاوانên برومت roja we bi xêr û xweşî be. Ez ser navê malbata Çarpel Medya silav û rêzgirtinê xwe li we hemî temaşavanên Çarpel Medya dikim. Hûn bi xêr hatin ser sera ser çawa. Îro rojava me girîng e, em hêvîdarin vê sohbeta me ya rojava hefteyê bi kêfî xweşî û bi başî derbas bibe. قاسم سلاوکی لتماشاوانê me bike û em dest bi rojava xwe bikin. بله روز باش طلاب لو الحمي تماشاوانا تكم الحمي كردستانيا تكم دخوازم بمناسبة دستبيكي وكو تماشاوانا مجي دزانن يكي عداري دو سال وگرا بيرانينا سروك نمر ملا مصطفى برزاني بو 46 امين سال بو ام جارك دن برزداري بيرتينن و بيرا تماشاوانا تخم كو مکتوبا اوجالان و ربازا برزانی بدن برچاوه خو کو چخاس ایرو هر چار پرچه کردستان پیوستی به بیرو باوری و رمانا کردستانیا به سروک نمر برزانی هه جارک دن برزداری ببیرتینو گلی تفان شبانن برومت و هفته جی روجاوا کردستان و جهان گرمه گلک تشتی نو درد کردن روجاوه بگرانی لباکوری کردستان بانگا سروک پککی عبدالله اوجالان و که بریا دم پارتی هات دم پارتی هات دیار کرن باندوراوی و برسیون پارتیان سیاسی دولتن هی او باندورا کی مزنه او بنگه روجاوا ما ایروین به یاد دوا باشور کردستان فورومه که برای روداوی به سپانسوریا روداوی دست بکر افجی فورومه که برفره و به باندور بود لسروی امه هنکی صحبت بکن دوین اول دا اف حکومت امویا سوریه جوینه که شامه لدار خستن دوی جوینه داجی و کندزانن کرد باشتر نبون یا گازی رخصتن کردان نکردن اوجی باندورا که لسر روجاوا ما به هفته در وای کردستان به گمان ل اروپا هلبشاتن آلمانیا چه بود دانوساندن اوکراینا تکلیه روسیا و امریکا هنه خرابونیا اوکراینا و امریکا چه بود اما همه روجاوا کرمن به هفته نه لگور در فتا کو دمامه دست بده بفان مشاره گوتو بیش بکن سروانا بیرو رای خوب و تماشاوانا را پارو بکن قاسم شبو روجاوه تشتکی کو به بیراته لسر سیده بکی هبه تنبر نزانم لو پارتیا ولات پارزن کردستانه لباکور دجیا سالوگرا بیرهانینا سروک نمر مالا مصطفى برزانی پیکانی یک قوسرا مردینه یکی استانبولا ترکیه که پایتخت دما بردا ترکیه دا گلک جیکی گرینگه و پرانیا کرداجی باشار هری مزنه کرداجی رو داره تفانه کرن افردو شی بون روجاو باکور کردستانه باندورا کیوان هیا اگر روجاو بکیتنه تشکی هبه لیزه بکی ما حاضر زده کو تشتک مرو به بیرامجی تنه خوازم مادام و وکر هم دست پک دا باسا سروک نمر ملا مصطفى برزانی بکن کو جیاناوی زده ترین 5 سالی کو د خدمت کرد و کردستان دا درباس کو ایرو د ویابول هر چار پرچه کردستان او کردک کره هبیا برزداری وی بیرو ابانیا مخابن دوان ساله کو کرد تایبت جبر کو ام کردستان با کرد جیانه وان گرنگیا کو مدام مارس و لنین و ستالین و نظام که موای گرنگیش خوی شاخینه دا ایرو جی هجی ام قیمتا و ریباز نزانن جبو ام قیمتا و ریباز بزن بند و هر کس هر کردستانی کی و مکتوبه آپو بخوینه کو بدل 40 سالیا داویا مکتوب و طالب ایوانی ترکیه و خباتا سروک نمر ملا مصطفى برزانی 5 سالی کو چقدر ظلم و زحمتی و تبیه هر
siyaseta seri dagirkerî ve ku wê ala Pêşeva Qazî Mihemed Teslîmî kiribo hanî wê noqtê ku îro li Başûrê Kurdistanê Kurdistanekî federal ava biye ez zêde dirêj nekim ez mixabinî dikim ku Kurd xwedî li şehîdê xwe li rêberê xwe û kedkarê xwe yê Kurdistanî dernakevin divê em bala hemî Kurdistaniya bikişîn ser vir eger em ji wê noqtê ji wê xetê dûr kevin em tê wê manê ku em ji xeta Kurdistanî netewî jî dûr dikevin ew jî wêjmara bi pêşerojê de tiştê xetertir bîne mixwest ez bi vê bahs bikim û em berdewamê bername xwe نهات بحثا سروک مالا مصطفى برزانی کر بگمان سروک مالا مصطفى برزانی آلی گلک آلی آدا به هم پایه یکچه دسپیکا شورشا دبن باندوریا رخصنا سیاسی مدرن ده به مالا مصطفى دسپید که دیروکا ما تو devere ki perçem Kurdistan'e ya enendek bakur tu çiya u şahu eveki tune kum ala Mustafa Barzani ile nemar. Çiya Kurdistan'e je herkesi beter mala Mustafa Barzani nasıl. Şpove ki mala Mustafa Barzani diroka Kurdan, tekoşna Kurdan, hesten netavi bevinay jiyan. Em dubara bebirtinin u ew têkoşîna wê û serokatiya wê ya netewî û bêhempa bandor her tim wê rêberê têkoşîna me be. Gelê temaşevanan niha me ew ê kir. Divê hefta borî da du tiştên li Bakurên Kurdistanê du tiştên balkêş çêbûn. Yekçe beriya demekî yani vê hefta borî Hudaparê civînekî çêkir. Civînekî ser mesela zimanê Kurdî û ew ê çêkirin. Civîn aliyekî da lê nêrîna kesên beşdar û bîr û rayê xwe hanin ziman lê bandora ku berpirsiyarên Tirkiye ji aliyê CHP ve û aliyê ew alîkarê serok komar ve ûçûm ku reaksiyona ku nîşandan û bes bêguman ew kesên ku beşdar bûn gelek berpirsiyarên AK Partiye jî hebûn û berpirsiyarên wekî dinê hebûn reaksiyonê wana ew ê jî bi bandor bû yani bi bandor bû li rojeva Tirkiyeyê û rojeva Kurdan da jî ciyekî taybet girt. Di vê naberê de hûn zanin meha deha û vir da û beriya wê jî ev hema bêje saleke danûstandinên ku navbera PKK serokê PKK Abdullah Öcalan û dewleta Tirkiyeyê de hatin kirin û ev demekî ye ku pênc-şeş mehe di raya giştiya Kurdistanê da jî ev hat diyarkirin. Destpêkê bi rêya Abdurrahîm Semavê ku hinkî dera da wek anî ziman û piştî wî bi bandora Devlet Bahçeli serokê MHP silava wî û banga wî ve ev kete rojeva ew ê. Wer hat amadekirin ku ev banga hanê ji aliyê rojeva Kurdistanê da bibe bangekî ew ê bangekî gelek balkêş û berbiçav û bi rastî jî piştê vê hazirkirinê û propaganda û danûsandin û ew ê banga Abdullah Öcalan serokê PKK li Kurdistanê û dervayê Kurdistanê bi erenî an neyînî bû xwedî bandorekî. Ev ewa çarpel medyayê da jî bername wê da jî li vê heftê bi çend cara hata ziman û bîr û rayên berpirsiyarên derdora Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî û çarpel medya hata ziman bîr û rayê me lê li vir jî em mecbûrin dubare ser reaksiyonên ku çêbûn em li ser wana bîr û rayê xwe pêşkêş bikim. Yek ji vana ku berdana çek yani çek ku îro li Bakurê Kurdistanê şer û pevçûn ev demekî dirêj e yani çend sale tuney tu bandorekî ku Tirkiye bike ya jî li Kurdistanê rast bike tune yani şer tune ye. Şerê ku heye li Başûrê Kurdistanê ku teqîn û reqîn û gengeşiya devjeniya ku heye tesîrê dike ku
devleta Türkiye gav gav karibe bandora xo li van perçeyê Kurdistanê hem li derê hem li başûrê Rojava bicî bibe, cîwar bibe, hêzê xwe bikişîne wê derê dagir bike heyaciyekî. Ciyê ku hatiye dagirkirin jî devleta Türkiye çawa vekşe, wê vekşe venekşe, ew jî bi serê xwe pirsgirêkekî dinê ye. Ji ber wê yekê yani ji aliyê me va ew banga ku PKK xwe fesih bike û çeka deyne wê bandorekî erênî be û em piştîriya wî dikin, em bawer dikin ku çek rawestandina çek wê ji bo doza Kurd û Kurdistanê baş be, gavekî baş be, ji bo wê yekê jî wek gelek aliyan em bi xwe piştîriya vê gava hanê dikin. Lê aliyê nebaş ku tê diyarkirin yani ku ser navê serokê PKK Abdullah Öcalan daxwazên siyasî ji ortê radike. Federasyon otonomiyekî çandî yani xwestekên siyasîya civakê red dike. Di wî warê da ev em bawer dikin ev gaziya hanê di vê bangewaziyê da cîgertin ciyekî tiştekî neyênî bû û bandora wî ya xirab wê hebe li ser doza Kurdistanê. Di wî warê da em vê aliyê wê red dikin. Aliyekî di warê ew da tiştekî xirab e. Ya dinê PKK xwe şîrove dike ku em çawa ava bûn û çawa ew ê çêbûn tabii înkarkirina xwe ye. Yani înkarkirina xwe ye. Ji ber ku doza Kurdistanê ne tenê piştî şerê dinyayê ê diduwa û biratiya Kurd û Tirka jî dîrokê heyan ha tu mafekî tu evekî bi destê Kurdan neket. Yani biratî eger her yekê xwedî maf be biratiye em biratiya her kesî dikarin bixwazin û bira ne mecbûrin bi hev rabin bira dikarin ji hev du ciyê bin jî. Yani bira wextê ji hev du ciyê bin jî dîsa dikarin birabin nav malekî da bin jî dikarin birabin. Ew biratiya Kurda û Tirka Biratî yek mafeyekê bin pê bike û tu mafekî nede û ew bike. Ama eger destûr bidî ji vê derê dest bikim ew biratiya milleta û gela ew biratî kîwsa tune ye. Yani dikarin çi bikin cîranê hevî baş bin zirarê nedine ev li hev bi here awayî li hev rêzê bigirin ew ji biratiyê qîmettir e. Çünkü biratî di eslê xwe da jî yani biratî dikeve şaxê xwînê ku Kurd û Türk di adem da jî nagîjine hev biratiyê da. Ji bo wî ew biratîkî xapandinê heye bi di ciya da meriv dikare bêje ku ser wê biratiyê Kurd hatine xapandin yek ser biratiya ummetê dînî yek jî ser biratiya sosyalîstiyê ku navnetewî jî ra tê gotin çepîtiye ew her du biratî jî mixabin yani ciyê dina eger ku tesîrê xwe erênî jî kiribin li Kurdistanê û li Tirkiye navbera dagirkera û Kurdistaniya da ew biratî ticar bi awakî erênî encam nedaye. Îro jî perçekî ji wê lêstekê ye divê Kurd gelek hişyar bin û divê Öcalan û PKK û derûdorê yî bizanbin ku doza Kurd û Kurdistanê ne PKK û Öcalan dest pê kiriye ne jî PKK û Öcalan diqede. Ji bo ku ev doz bi dawî bibe lazim e Kurd wek milletê dinyayê wek her milletek xwediyê çi mafî be Kurd jî xwediyê wî mafî bin ev çav dibe çareserîkî mayende yani ev kar ne karê mektuba ye. Tabii divê meriv li vê mektuba Öcalan wek we jî behs kir ev hevdûdîtinê wan hat eşkerekirin ji aliyê serokê CHP ve jî ku ev teqrîben salek zêdetir e ji aliyê çar kesên dewletê ku yek jê dîrek dewletê temsîl dike berdewam kiriye heyay ku dor hatiye ser Dewlet Bahçeli û bi destê demiya girtiye û pêvajo kî ku ew nav lê dikin nav çawa lê dikin dewlet nav lê dike dewletek bê teror PKK serokê PKK jî nav lê dike civakek aşîtî û demokratîk wetê meriv li vê mektûbê birêne bi rastî yani meriv di pencera da divê lê birêne alîkî erênî ye alîkî jî neyînî ye aliyê erênî ew e ku serokê PKK Öcalan jî dibêje
PKK امر خود تجی کریه جخوا از بدر بالا تماشاوان بکشینم سری کو روجلاتا ناوی امریکا و اسرائیل اف ارگوتن کو ان وقت تروریست دبینن جبو وان بداوی بینن بریارک دابون و دزانن ج حماس و ج اوکي دست بکرن ج حزب الله دست بکرن یعنی دور هاتو PKK evji diyar dike ko ev pêvajo piçekî girêdayî bi Amerîkayê vaye jî Amerîka û Türk û o calan û heta merib ji Başûrê Kurdistanê jî nav vî karî daye ji bo ku ev şer bi dawî bibe ji ber ku şer bi rastî bi dawî bibe di xêr û xizmeta Kurd û Kurdistaniyê daye taybet li Başûr yani îro zaten we jî behs kir li Bakurê Kurdistanê tu şerekî PKK û dewletê tune ye تو او کتیوا امکانکی واجتنه نه ابشر زیادترین لباشور کردستان وقت فعلی وقت او بردوام که لباکور کردستان جی او هبونا PKK ام بخوش yani کو تو علاقه وان به PKK راتنه همه گاو اکثر کردستانی باوجن پلیس بکاره وانا پشتگیری PKK آلیکاریا PKK و جوانا داو دوزا و که او جیش بومه آلیکی ارینیه آلیه نینی اگر امورن براستی دست پکه دام مباس کر یعنی مباسا ربازا برزانی و انجام تکوشینا وان کر امگاوا باسا تکوشینا PKK 40 سالی شر وان بکن و انجام وانی به مکتوبه او جالان بدنه برهب براستی اف بدلا کو کرد و کردستانیا دایه تایبت یعنی وقت کو یکی طرفدار PKK پشتگیری PKK به حمید خمگینی کی مازن دانه yani ve Şopan Diyarbakır ve kada Şeyh Said Nemir Civiyan lüvedere ve despeke da defu zurna bilestek bun le pişti mektuba apo hat xwendin û hurda tev serberjer bûn û nizabûn çi bersîvê bidin îro PKK û tarafdarê wî li Bakurê Kurdistanê tiştê ku em dişopînin di nav şikesteyekî mezin dane nizanin riya xwe hûn dakirine divê tam divê demê da partiyên Kurdistanî kesên Kurdistanî şexsiyetên Kurdistanî yekrêzî û yekdengiya xwe bikin hevkarî û yekîtiyê xwe bikin û zûtirîn rojek ji bo têkçûna PKK û ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê alternatîfekî derxin ev jî diyar e yani heya niha bihanekî Kurdistaniyayê ku xurt nedbûn ya nedgîştine gel ya nedbûn girseyî ew bû ku PKK jî rêl xelkê digire rêl vê siyasetê digire îro ew jî ji destê me yani ji destê van kesê ku wê bihanê dikirin derdikeve dibên zûtirîn rojekî Kurdistanî bi ser heva werin û bibin muhetabê vê çareseriyê PKK rola xwe pêkanî mixabin ew bedelê ku xelkê Kurd di riya PKK da dan دور را شکستکی خوارن و ام هیوی دکن که او کسین هیوی و امید آوان او جالان و PKK هبون هیوی اخواج دوزا کردستان نشکنن زودترین روزک او جیب سرخوا ورن و دناف رفن کرد و کردستانیا دا جی خوا بگرن حوجانین ام زیده تر بسر PKK یعنی رای گشتیش خود بینه باکوری کردستان از کارم راحتی بیشم تو مالباتک تنه مادی مانوی پسیکولوژیک یا عالیه جان زرار تفگیرا PKK ندیتیه PKK جهاتیه و نقطه که ایرو وجی بحث کرده مکتوبه خدا جبو کرده تفت ستاتویک نخوازه هری بالکش اوه که ناوی 10 سالی دا چند شاردارن HDP DBP جبل کو ایلانا خسری کرن و از کار آویتن و آویتن زندانا ایرو آپو پیوستی بویجی تنه دوه حتی تشتکی گلک بالکش دوه پیوستی خسری کی چاندی و کلتری جیتنه یعنی خودی زمان جی در ناکوه اب جیه مخابنیه نه لیدوه ام بهیوی نبین ملت کرد تنه الباکور کردستان ترکیه باسا 25-30 میلیونی ته کرن و ده پیشکشی سیاستوان کردستانی دا و به یک رئیسی یک گرتیا کردستانیا دا ری لویوه به و کرد جبو پسکریکا خوا چاره سر بکن آواکی دموکراتیک و آشتیانه و زوره بدن دولتا ترکیه ری لسیاستا دموکراتیک بکن و دولتا ترک جی تحنجتک نبینه باسا تروری و مروری و نظام چبکه و مجبور ببینه هنه گاوا باوجه دورداد خوازم
دستورا و هنکی نجی باسا اشتكو نزلالن بكم اشتكو نزلالن اوك يكجي پشتی مکتوب سری سوریا باسا دسته پیوا کرکو دوی حقوق چه بوجبوی کاری اف چاره سر و باسا تشتمشته واکرن بیا من اف جی اوکبو یعنی اف بالانس اکبو کو کرد جارگدن خپه بخابین بیجن تنه مکتوب نینه وات اشتید ناجی هنه ریه سیاست هنه از بیجم ریه سیاست کو آپو باست کجی اوه جبوکو گریلا PKK یا رهبری PKK خورا ریکی ببین دولت جواره هنکی حسایب که یا هر الباشور کردستان بجیبن یا نخواه اگر بوی آوای پشتی به مکتوبه بوی آوای به کیجان گریلا وره گرتن یا به اطرافچی یا به او جبوی عالی حقوق تا دوی مکتوبه دا تشتکتنه عالی حقوق اوه کو PKK دولت جوانا ری وکت کاربن چکی خود تسلیم کن یا جی پارتیا خود فز کن کنگره خود چه بکن جبو کنگره خود چه بکن لازمه شرط نبه جبو شرط نبه جی لازمه دولت هنگاوا باویجه جبوی از دبیجم خیرته هیه کو PKK خود فز که خیرته هیه کو شر بقده و ترکیه جمهوریتی مجبور ببینه هنگاوا باویجه خو او بخواجی هر آخافتن خود برپرسیار یا حکومت یا دولت دگوتن یعنی برا ترور بقده ام اقاف باویجن وش خود دگوتن کو تشته دگوتن پیکانین işte o calan rattı bazari kıymetine şarta kıymetine o calan bukhaji gotu bazari tine şartına evyaji ve deste wan rahat ke le mukabel tiştek disa bala tamaşavana bikşinim ko dama mektub hat khwandin mektuba o calan gote ab kurdiya hat khwandin قاسو اب تلفزيونين كو جريداية تشابا مخالفتا تشابن وانا بخوا جبركو تحملها وانتنا بو زمان كردي دا و مكتوبه وات احمد تركوان بيدن كرن دسي تلفزيونا افجي جي شرمزاريه جي پروتستو كرنيه كو ايكو گويا نيجي كردا خانشاندن چقاس نياره كردانه دبي مارو بالبكشينه سروانزي بلكي دريج بو بوره فرمو نها بگمان مکتوبه دا تشتکی زیده دیار کری تو نبجیم yani pişti ve saatin PKK bimine nabı PKK beri o nemine jî rewşa Kurdistan û rewşa Türkiye ve gorandin leçebin bandora ki ve hebe ji bo Kurd û Kurdistaniyan ya giring ve em Kurd karibin ji bo doza xwe ya netewî ji bo xwestekên xwe ji bo hestên xwe ya netewî hem geşkirina wê hem pêşxistina wê em lazım hêzê xwe bigîjin hebûdû em Kurd lazım daxwazên xwe da yekrêjiyekî nava mala Kurd karbin ava bikin ku kesên partî û rêxistin û aliyên Kurdistanî karbin bigîjin hebûdû rêv rêbazekî xurt bidin pêşiya xwe ev firsend derkeve pêşiya me û rehettir e ji ber ku heya niha wek tanî ziman yani her bûyerekî piçûk jî dikaribû bi egerekî û hiccetekî Kurda bigirin bavêjnondir pêşiya wan bigirin ez bawer dikim ji niha û pêda piçekî wê ev astengî zehmetî wê kêmtir bibin Kurd wê rehettir dikaribin xebatên xwe yên siyasî bi hevdûrayî û karbin geş bikin em bu hêviyene û hêvî dikin ji hemî partî û rêxistên Kurdistanî vî warî da amade bin çalaktir bin geştir bin bêguman li gora wexta me em derbasên ew jî bin yani baran çek basta ew kê bikin destûra ve yani tesîra mektuba o calan ser hevalbendê wî PKK û KCK û KNK piçekî özetekî destûra ve hebe ez dixwazim fikra xwe parve bikim û em derbasî mijarê xwe dina bibin wekî temaşevan dizanin yani piştî mektûbê bala her kesî çû ser qendîlê vê carê ka gelo wê PKK çawa li vê mektûbê bersîv bide wê çawa bibersivîne çawa tawrên çawa bide nîşandan wek temaşevana dîsa şopan diye PKK beyanata xwe da ku piştgiriya rêberê PKK o calan dike
و به هر آوای پیرایه بتنه دست پیکه دا روزا اول دا هما آگر بسته کی دست پیکرن گوتن امه آمادهی بکن جبو کو ام وان پیشنیاره سروکی خواه پیک بینن جبو مل پیوسته کو ام کنگره خواه بجبینن و جبو جبینا کنگره جی لازمه فیلی و آواکی فیلی او جالان جی دناو وی کاری دا با ابو وی او که برسیوا خودا کجا که زبیر آیدار وانجی اوجی فکر خوانین زمان وانجی باز کردن کو اف پی واجو تقریبا ساله که دست پید که هایا مجه هیا گوتن ام به هر آوای بسروک خورانه ام پشتگریا وی پی واجویت کن او یعنی حیانها ای وانجی وابو برسیوا مظلوم عبده جی مهم بو مظلوم عبده گوت کو ام به هر آوای ام جی پشتگریا وی پی واجوی و پشتگیریا پیشنیارن سروک پککیت کن بس اف پیشنیاری دوی بزانین کش بو پککیه ام جی نه پککنه نه بو ما یعنی که ماسی جخوا ایرو شیروه دوی هفته را زیده ترین ترکا عالیه دولت ترکو طرفدار وان و مسئله او بو کل روزاوای کردستان جیوی چکی بدن دانین و راوستاندن شر راوستینن و توایی ببین حرکتک سیاسی بس اوان برسیوا خدا ام بانگ نجبو میه یعنی هاتا وی معنی کو او شخوا ایراستیجی او کو حیانی لسوریا سوریا کی پلوریال چاره سر نبه ما في ملت کردو امی پیکاتی نیم بجی کرن دوی لوی داره هزن کرد دست چک برندن او یک رزیا خواه سیاسی جی پیک بینن ev jî giring bû ji bo bersîvê û ji aliyê partiyên Kurdistanî û ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê partiyên Başûrên Kurdistanê ve jî ev mektûb û pêşniyar bi erênî hat qebûl kirin ji ber ku bi rastî jî PKK şer biqedîne û PKK xwes bike ew jî wê li wê derê nefesekî bistînin lê em dizanin ku Başûrê Kurdistan jî navê pêvajoyê da awakî heye çi awayî çiqa xurte çiqa تگوداری کردن هم نزانن هم دخوازن که باشور کردستان رهبری تایبت رئیسدار سروک مسعود برزانی هنه کی پشتگیریا خط کردستانی باکور بکش باورن با هم چوا لوره رولاوی گرنگه لبامجی رولاوی گلک گرنگه هم دخوازن هنه کی زیاده تر گرانیا خوبده باکور کردستان جبو کو کرد دکاربن آلترناتیف اکیب آواکی دموکراتیک این یا حجتنه شرطنه پیفچونتنه پارتین کردستانی دعوا شر و پیفچونه ناکن شدت ناکن لهمبر درتن برای آواکی پشتگیریا یکیتی و اکریزیا چوال روجاوای کردستان کرن چوال جبو و پیواجا او جالان و دولت ترکیه کرن پشتگیری کی بدنه هزا کردستانی لباکور کردستانی و گلک باش و سپاس نها في حفظة بوري فورمك اللي هولير بيكات اف فورم بالكيش بو يعني فورماسيا جالي سبونسوريا رودا وتكرن لبي كمان رودا وفورم نكو بي دستور حكمتا هرمية ياشير إدارة هرمية بو فاكر داية لب باندورا و گرينجا اف مثلا PKK و دماجویا کو هات دوماندن و اوش هم بریاوی هیئتا دم پارتی چو باشور به همی آلین کردستانی را جوین چکرن اف مثلا PKK و شر و پفچون جبو باشور جمجی گرینگ تره جبرکو گلک بشن کردستان باشور به وی حجتا شر و اوه کتیه دست ترکا دورا سیچل جی که ترکیه واندرا جیوار بیا واری عسکری دا کتیه دست PKK اف پروبلمه که گلک مزنش با پیشیا کردستان باشور جی و پرچندنه جی آلیه دنه دوی هفته دا بریا و بانگاهانه دنابرا اداره ترکیه و عراق دا دانوسان نکیه ویچه و سر مثلا حدود ترکیه و عراق که حدود رسمی لسر ویداره دانوسان نکی چه بو دوی دانوسان دا بیتش ناتن اشکرا کرن یعنی سرچل لحف کرنه سرچل لحف نکرنه
em hevî dikin ku divan danûsan Iraq û Tirkiyeyê de bandorekî zêde yani ew nedin Tirkiye ku Tirkiye kontrolê ji hudûd wê de tir karibe bike li Herêma Kurdistanê ev jî metirsiyekî ye em nizanin tabî binê ew ê da lehvatin çêkirin em hêvî dikin ku binî da tiştekî werçê nebe lehvatinekî werçê nebe ji ber ku îro destê Tirkiye xurt e û destê Iraq zeîf e û Kurdan ji xwe yani zayıftır xwane yani ev aliyekî. Lê aliyê perçendinê Kurdistanê ve mesela partiyan Rojhilat, partiyan ew ê Başûrê Rojava û Başûr jî ji bo vê bangewaziyê ew li aliyê şer mêze dikin. Aliyê şer ji bo hemî perçên Kurdistanê zirare hemî jî pozitif dengê xwe diyar kirin ev aliyekî ye. Lê vê forma ku li Kurdistanê çêbû yani 140 mêvanên resmî ku hatine diyarkirin û di vê formê da 8 konsolên yani 8 balyozên dewleta ku li Iraqê bûn beşdar bûne 21 konsolosên dewletan beşdar bûn gelek berpirsiyarên hikûmeta Tirkiye û partiyên desthilatdar beşdar bûn ji terabêjim 13 panel pêkhatin 18 hevpeyvîn çêbûn van panelîst û ewa dora not panelîst û hevpeyv çêbûn ji Kurdistana Bakur xuda yani ege Hudapar em qebûl bikin Hudapar jî risa dewletê ye ku serokê wê jî beşdar bû û beşdarê civîn û hevpeyvîna bû bi sê partiyên Kurdistanî hatin vexwandin. Hem Partiya Welatparêzên Kurdistanê PVK, hem Partiya Sosyalîsta Kurdistanê û hem Hakparê berpirsiyarê wan serokê wan hatin vexwandin ji bo vê formê bi tip peyvandinekî da ya jî panelekî da cî neda wana. Ev ciyê balkêşiyê û ciyê rehnegiriyekî mezin bû. Pirs li ser aşîtî û danûsandin aşîtî û pêşebirina civaka Rojhilata Navîn û taybet Kurdistanê ye lê di vê panelê da mêtînkarên Kurdistanê xwedî deng bûn, xwedî rojevê bûn berpirsiyarê wan hemî perça yani Îranê jî hebûn Tirkiye jî hebûn lê ji Kurdistanê partiyên me ku Kurdistanî ne li wê derê telê mêvan bûn tenê godarîkar bûn ev jî ciyê rehne ye ciyê nerazîbûniya me ye ciyê nerazîbûniya van partiya jî ev jî aliyekî dilê meselê ye. Lê dîsa jî em hêvî dikin ku ev nezanî ya jî nerêziya ku niha heye desteser bên ew kirin ji ortê bên rakirin ji ber ku em Kurdistanê qedera me pêşeroja me hêviyên me bi hev diva girêdayê bûyerên Kurdistanê wextê bên gengeşekirin bê aliyên Kurdistaniya gengeşekirina wê balay li hewa dimîne em hêvî dikin ku evan kêmasiyana ji ortê bên rakirin. Belê yani divir da kekbaran yani birastî ve baş bû wehanî ziman ew komxebat birastî komxebatek navnetewî siyasî bû. Tabii hem Rojhilata Navî hem jî perçekî ji Kurdistan li wîrê gerek hate münaqişekirin gerek sunum yani ew hatine pêşkêşkirin gotar hatin pêşkêşkirin we jî behs kir birastî yani ev ê ku axiftin yek ji wana jî ne ê Tirk sernavê partiyên Tirkiye ne ê ku parlamenterê berê partiyên Tirkiye ya Kurda yek ji wan jî ser çareseriya pirsa Kurd û Kurdistana Bakur bi awakî komariv bêje têr û tijî ve neanîn ziman. Herî nêzik mesela Kurdîtiyê bû serokê Xudaparê bû serokê Xudaparê ku bernama wan da îdarekirina xweserî ya jî ewk heye federalî heye li wê derê bixwe eşkere got êdî li Tirkiye Bakurê Kurdistanê Tirkiye pêwîstî bi
ئەو کەکتنەیە ناوی چییە فەدەرالیکی تنەیە دناو دەولەتێک دەمۆکراتیک یانی مرد کارە بێژە کۆ ئەو مەکتوبە ئاپۆ فکرێ ویژی تینە زمان ji ber wî kesên ku dikaribin statûya Kurdê Bakurê Kurdistanê biparêzin wek bas kir we serokên Partiyên Kurdistanî mixabin ew jî mafê axaftinê li wir nehate dayîn Abi ev jî ciyê xemgîniyê û ciyê rexnegiriyê jî em hêvîdarin ku carek din civînên wa pêk werin mafê axaftinê mafê fikirnîşandanê jî bidin Partiyên Kurdistanî jî lê tiştekî dinê madem me basa Başûrê Kurdistanê kiriye Başûrê Kurdistanê bi rastî hem ji bo damezranîna hikûmetek Herêma Kurdistanê hem jî têkiliyên her du partiyên sereke yeneke û PDK qasê em dişopînin ber başiyê ve tişe hêdî hêdî yekrêziya xwe yekgirtiya xwe tînin ziman di vê naverê de tiştek bêjim do min xeberek xwend ew grûvekê leşkerên Girêdayê Partî Demokratê Kurdistan li Bexdayê ew beyanatek dan gotin ku em hem ji pêşmergetiya PDK hem jî ji PDK îstîfa dikin ez tam detayê wan nizanim êzîdîne grûvek êzîdîne heta beyana xwe jî bi erebî xwendin ew jî divê were zelalkirin ka çima ji Kurd derket çawa ye em hêvîdarin dîsa jî wê alî başîtiyê vaye yani li rojê li Başûrê Kurdistanê tiştê baş diqewmin ev hêdî hêdî bawer dikim wê divan demên pêşiya me da nêzik ya jî ber bi nêzîkiya riya serxwebûnê carek din li wê derê veke girêdayê tabî girêdayê Rojhilata Kurdistanê û piştî têkçûna terorîstiya partiyên terorîst ku piştgirê wan zêdetir Îran bû li wir jî problemek mezin ji Îranê ve derdikeve divê Kurd ji wê derê li Rojavayê Kurdistanê yekrêzî û yekîtiya xwe bikin hazirîkî bikin ku wê ew Îran wek Îraneka melayîyayê ku heya niha berdewam kir wê nemîne ji vê gava divê li Rojavayê Kurdistanê bi piştgiriya Rojhilatê Kurdistanê piştgiriya hemî Kurda li wê derê amadekariyek were kirin ku wê têkçûna rejima mala nêz be ez wa fikirim niha danûsandên avakirina hikûmetê yani bi erenî derbas bin li gorê min piçekî dereng dimîne yani pir hêdî diçe herçend hikûmet li piyaya hikûmeta ku heye jî nava Partî Demokratîk Kurdistan û Yektinîşmanê Kurdistan hevbeşê hikûmetê ne lê dîsa jî merv hêvî dike ku nigekî zûtir çêbe û danûsandin hemû alî jî kêfxweşiya xwe didin nîşandan û her du alî jî dibêjin vay em nêzik bûne em ê çêkin hêvîdarin demekî lestir ev hikûmeta Kurdistanê çêbe ku hikûmeta karibe rehettir gav bavêje li aliyê din Rojhilat dîsa girtin û kuştin berdewam in niha dopêr jî dîsa li ser hudûd ku hem aboriya ji ber aboriya Îranî û hem jî bandora mêtînkarî li ser Kurdistanê xelkê Kurdistanê bi rastî warê aborî da şikandiye li Rojhilat mecbûr dibin li ser hudûd bi evê bikin hemalî bikin yani bar bibin û bar deyn artık di vî sed saliya bîst û yekê da Kurd mecbûr dibin bi jiyana debara zarokên xwe bi hemaliyê biborînin ku ev demê sed sal berê ye hê Kurd mecbûrê wî îşîne dov dîsa xortekî Kurd dora sîsî û heşt salî hat kuştinê ev kuştin û birîndarî û zorbatiya hêza dewleta İslamiya Îranê ya mêtînkar û hov li ser Kurdistaniyan berdewam e em ya li vir sernavê çarpel medya jî dîsa protesto bikin rûreşiya wan bênin ziman em hêvîdarin ku ev nîrê zordest dem li dest ji holê rabe ku ev bandora daxwaza hêzên navnetewî cîhanê ye jî ku zorbe lê dikin em hêvîdarin piçekî piştgirî bidin Kurda û muxalefeta ku heyî karibin dondir da vê dewleta xwînrêj ji ortê rakin lê balkêş e hefta çûyî tiştekî dinê hat ziman ev
هزا اوا نافناتوی سر مثلا اعداما راپورکی دیار کرن دنیای دا دولتا هر اعدام داربکرنه پکتینه عراقه دویواری دا عراق هات پروتستو کرن و عراقی را هات دخواست کرن که وی کاری خو جورت راکه يعني دنیای دا دولتا هر اعدامت که و بتوایجی جانا اعدامات که عراقه مدقوقي من بخود قوقي إيران دوي والدا الليدرة بيشكش اللي خواني عراق جوان تجوارتر دب كبه اما هو ديانة المدي هيدا زيدتر دنگ درناخن او خوديه وان كسي كوتين إدام كرنج بوكو رايا گشتيا دنيا جي بينا حسا از بما عراق جي بينا حسا دمك او كاري خوب دزيد كن وادي يعني بلكي زيدتر عجب سياسيين او إدام بلكي نظرم يعني ya siyasi yani mesela idame brastir rojava dünyada diye ki az belki tecي ازي شاشمام يعني من مگو belki تشاش بنافت ki İran تدبي Irak az تهشيار كنت قلت وا مجي نظام بو جبوي مگوت يعني براستی و شرطیه زاب نه دیار کرن وای راسته کام هنه کی جی باسا وقت مزیده تنگ دبه منک باسا روجاوای کردستان بکن او قومیتا و مرکز حکومت پیکانی و کرد تیدا جیه خوانه گرتن سبب وی چبو که کرد چقاس نرازی بونا خواهانین زمان و چوا تاور دینن انجام تاور وانوی چبه کردین دروای روجاوا چوا لوان درینن خوازی از دسته جمله کابیجم جد نجی تجی بردوام بکه yani الگوری کومی شوپان دیه لوی داره هیجن امریکی ویل لهیجن جیان کردستان روجاوا بمینن اواخیانه هر چقاس کو اندبینن ترامپ روز بروز دینیتین جدا جدا که دونا پر ایواره لوی لکوشکا سپی بلا خلوی رابنای او که دا زلنسکی دا نما بود پنجره دا براویا دیارنین او ترامپ چبکه لبره روجاوای کردستان و işte şane işarete kokuyanın hergav basa daişe tekrin ko evcil gorimin hebuna daişe jbo hebuna mayna Amerika elvedere o ihtilaf yani devlette indina ikolvedere Fransa ve edna ev diyar evvel min evcid khayra kurd Kurdistaniya da de dua yani heji Kurd nav khoda nebune yek perçe evcid ciye xemginiye disa her دجبن او ذكر له هي انجام ندانه اساس مثلا بشوپین یا دبینن کو دورزیا بخو والوی دره شورا خسری کی فدرالی کی اعلان کرن لبورن حتی دو دنابرا شرکریوان و مرکز حکومت دا شرک درکتو و سروک وزیر اسرائیل جی بیانات اکدا گفتا آوای ام قبول نکن کو مرکز حکومت شامل هم بر دورزیا قتل عام و شرپک بینه اما پیشگیری عوام کن از بیشتر گره کرد روجاوای کردستان زیاده درنگ نمینن زودترین روزه که یکیتی آخوی سیاسی چکن و چک کسان چکدار هزان چکدار جبخن بینه امر کرد و کردستانیا لوی داره تاوره کی باش بدن که کرد دست کفتی کی باش بدست بخن زیاده درنگ نمینن انها وقت ما تمام بو يعني كونغرا ديالوغا نجتماني بوار نافكرن لشامي جويا في كونغري هم دما آماده كاريه دا تنه حوالين حتى شيء يعني او حوالي وانتنه كوميتي دا جيساندن حف كسا ودما غازي كرنه داجي غازي آليا كرن يعني هم آلية كردا وآلية درزيا وآلية علوية لبانا كسا كرن وك شخص وك إنسان بانا وان كرن بانا تو آلية كي وهاوي فرمي وك ريخستن وك سرناوي جواكا خو كورن وجويني غازي كسا نكرن جبر ويكي بارتين كردا هم آلية أنا كسا هم آلية بارتين يكتيان نجتماني يعني هذا سيوانا همیا رد کر و شون پیاده وانا راش تکیل دانان yani واره اوه خوانه کو ترکیه
او چوا لجم خود بیشن یک دولت یک آل یک زمان یک خوانیه باندور وان دکن و او جمیل دارن حیاجیه که لوی درجی یک چکن یعنی بین دولت عربی و یک بوی هوای بدومینن جبر ویجی گازی آلیکاریا نکرن افجی آلی همی پارتیم کرده با کسین که دربای انا کسی و پینکه نجی اوانجی همیا پروتستو کر کس اوک نبون یعنی باشتار نبون یک شخص بشر نبود لی مرف لگوره کو او دکه هم دانوسان نه کرده بردوامن هنه دکن لی آلیه ده داشته همیشی گوتن افه جوینا کل شامه چکرن نخوادی باندوره کی اویه و ناچه سرین و لسوریه جی دره یعنی یا ریکی کو آوا کرنا دولتک دیکتاتور شامه آلیه دنه داشته مجبوری پیکاتین که لسوریه هنه جیو بدن دی اداره نه مرکزی چه بن بچه واجبه و دو پر وزیر دربای اسرائیل جی بیانه کی بالکش کن که حیات سوریه به هوا کی فدرالی نه برخستن آشتی و راحتی لسوریه چه نابه زحمته لنرنه کی راسته یعنی اگر علوی و درزی و کرد باشتار اداره نبن ما فکیوان تو نبه بگمان لسوریه آشتی و اداره که یک نبه بس وقت ما در باست بعد بجمع مجبورم وقت پرنسیب ام درج نکن ما شر اوکراینیا و امریکا و تکلی روسا و امریکا و ببینه هفته کی دی بجم لور برنامه خود بداوی بینن سلاف و رزگرتنی خود همی تماشاوانان دیسا دکن حیا هفته کی دی به روژافین گرمتر ام دیسا ورن جمع بودو بخیر و خوشی بمینن از اسپاسیا و همی تماشاوانات کن که ما تماشا کرن اگر که مایی که ما بجی برا ببارن اگر که بخوازن گنگشی خورتر ببه هم دخوازن تماشاوان جویگا پیوا هم برمان خواه هم جی بپرس خواه بکوین ناو و شیروه همه برنگتر بکن خوشتر بکن جارکانه اسپاسیا همو تماشاوانات کن روز باش